Životni moto mi je da nikada ne treba odustati jer uvijek može biti gore. Moje ime je Đurđica Mrkonja, imam 30 godina, dolazim iz Garešnice, živim u Zagrebu sa dečkom. Ja sam vezana za kolica od 15. godine. Moja bolest je progresivna, znači napreduje, mišići mi atrofiraju, gube svoju funkciju, snagu. Trudim se svakodnevno vježbati. Stolni tenis mi to jako pomaže zato što puno ovih mišića koristim. Imam punu podršku trenerice i pomoć. Trenerica je odlična. Moj dečko također trenira stolni tenis. 2018. godine smo skupa osvojili na turniru pehar. Moj dečko mi je najveća podrška u životu i pomoć. Pomaže mu svakodnevno u životu. Pomoć kod svakodnevnih stvari koje ne mogu obavljati sama, na primjer dizanje iz kreveta, stavljanje u kolica, prebacivanje u krevet. Koristim aktivna invalidska kolica Ventus. Kolica su mi idealna za kretanje po stanu, kretanje po unutarnjim prostorijama, po vanjskim ne mogu zato što su mi slabe ruke. Tu mi pomaže klakson. Moja sloboda kretanja uz pomoć klakson više nije ograničena. Olakšao mi je život za 200%. Izlazim van, odlazim u shopping. Volim tamo popiti kavu, gledam šta ima, obavim shopping. Među ljudima sam. Prirodu obožavam. Priroda mi je na neki način dođe kao psihoterapija. Odlazim često u prirodu. Obožavam gledat, životinje, drveće, sunce, zelenilo. Imam 3 mačke. Od djetinjstva volim životinje. Mačke me opuštaju, srećuju me. Jednostavno ne mogu se više zamisliti život bez njih. Mačke imaju definitivno iscjeljujući učinak na ljude. Volim dekorirati vaze, staklene čaše, vaze, bilo šta sa dekorativnim pijeskom. Na vrh obično stavim nekakav cvijet, kamenčiće, ukrasne, lučicu ili nekakvu figuricu. Sve radove koje sam napravila sam poklonila dragim ljudima. Vesela me mali stvari, obitelj, prijatelji, moje životinje i sretna sam kad su sretni i zdravi ljudi koje volim.